ngata mamedi metsotso ke ka banyele shome ka mara ya borobong ke nako ya Dr. Novi o tentsa silena la ka jeno Dr. Novi. Yes Tebza o monate ke sharp wena Tebza Dr. thank you man Tebza ke nako tsane wena doc ya le mo mamedi more go tsantsi ya teng. Yes, yeah, o ka modumedisa mamedi wa ha wena doc tsa sila ka mamedi dumelang hleng radio ke Motheo FM le Qhubuki 88.5 re go tsatsi ya mo Motheo FM mamedi o character sentse ke etsa batho ba shebeletseng hohle TikTok, Facebook mamedi ke live here o tba ke ba le bang hekile ba i change ai phali bitso le leng le tsa le tsebeng a qetile I block ebile a ba delete ya ba rusana Facebook next ha ona next e buile nga yentse ma o blockile fela change fela di account a change e le bitso a qetile ba yena mothino a qetile ka bona itsa tene fela ke ebile I cancel a intsha total ko wena o etsang na ke tsibuntsisa ka nnete mamedi ke live here Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry in Selejwalo, and then TikTok only think life. TikTok I ki Pastor November, kapa Dr. November, Pastor November kapa Dr. November ki TikTok ki life for na debate. Yes, me wena mamedi waka bana ba shebeletseng doko ha holo TikTok le Facebook mbatse ba hele bona ibe ba batla o tshwaela ba ka romela melaetsa bone no mo gontsha bona tsa WhatsApp. A re ba fetsona. No mo gontsha bona tsa WhatsApp ke 069 846 5476 ke di pita pe mamedi wa ka ke 069 846 5476 ke mo ka romela mmelaetsa wa hao ka pa voice note ha o ting tsa tsilena la ka jeno Dr. Novi. Yes Tebza ke nako butwa ka ma wa tseba hona le ke na le batho ba babedi ba nkopileng ke fitise tabeng ha ke tsebe na o re hlophiseditse eng ha kana ka jeno ne but ke tseba go tshwaretseng 20 okay but nga le potso tse pedi tse o ke kopileng gore ke di fitise ho wena tsa seng la ka jeno pele re ya kae kapa kae. Okay, ya pele potso ena ke butsitswe ke motho wa mme wena doc motho wa mme ha mpotsa potso ena ha ke no bua le bitso la hae au sienwa no le hlokale ka nne fela o itse Tebza ko mpotsetse ho Dr. Novi mono hore na motho wa khona o dula dikamanong tseo ho senang tšhelete ho tsona na ibile ke bona bile ngoletse ibile e sheba phone ke ai ke hloka ke bale hantle ka tsele ya nkopileng ka yona a re Tebza ke kopompotsetse ho Dr. Novi hore na ana motho wa khona ho dula dikamanong tse senang tšhelete na ke apela ke tsebe na o tla araba kapa ke ho ya bobedi. Okay, ya ho ya bobedi he ha ke ya ho ya bobedi ena yona e botswa ke ntate wena Dr. Novi o re Tebza ke kopompotsetse ho Dr. Novi hore na ana ho a kgonahala hore ke ikutlwe ka tsela ena ke nyetse ke na le mosadi re na le dilemo tse 5 re nyalane fela pelo ya ka intsele ho motho yeo ke ne ke jola le yena ex ya hae o re Tebza ha ke khone ho mo lebala fela ke rata mosadi wa ka kore wa tseba pele ba mputsitse ne ka ke ba honest ke re a ke tsebe kore ke tseba ba mametse ke batlo bua nnete ba mputsitse ba re ke nahanang ke ra ke tsebe ke kopa o inka ke fe ngaka ya lerato ba a ke le ke ya pele ne a gore ke le ke ya pele gore motho wa gona o dula dikamanong tse senang lerato tse senang tšhelete yes e ka tse senang tšhelete ne tse senang tšhelete motho wa gona o dula dikamanong tse senang tšhelete o a tseba mo go fapana batho okay o fapana batho re a fapana re le batho ha re le batho di priority tsa rona di a fapana hona la batho ba priority ya hae ke lerato tšhelete tla ka morao okay di priority once mo fa lerato tšhelete tla ka morao go re lerato ke yona ntwe ka sehlohlolong for yena okay ke priority ho yena ke yona ka sehlohlolong re be re ba le motho ho yena attention in priority if ba tla wina pela mo fa attention ne tšhelete tla ka morao ne re be re ba le batho ba jona re be re ba le batho ba
ba hlokang re tse ke attention Ke attention, re ba le batho ba o itse hape ke lerato ke lerato na le batho ba batlang Lerato fela. le attention kopantse bona go bo imo because that is all na le batho ba reng la o ka mo fa tšhelete but if o sa mo fe attention o ntse sa mo fihle ya o ntse sa o ntse sa go Yeah, tsofana true. wa utlwa and then ona le batho ba reng ha o mo fa lerato batho mo I mean ha o mo fa tšhelete batho sa mo fe lerato still ha wa mo fihlella wa bona because dintho tse mo fa tsona se tsona di priority o yena okay wa bona so ho fapana batho ha re bua nnete ha re tla tabeng ya hore leratong kapa relationshiping kapa lenyalong ke enye metharang ke lerato ho ye mong ke priority unto ke attention ye mong ke ntho o itse ke lerato ke tšhelete ke attention ke tšhelete yes ba bang ke tšhelete ne then o fapana ka batho yena it's very difficult to answer that because not hore tšhelete batho ba bang ba e batle Yeah. ba tseba hore tšhelete is part of the it's the spice ka re o tsona la o ka phea nama ka pa pheaing but o na le di spice o tsantse o di tsela now nama ke spice se hlokahala I mean tšhelete ke spice, se yeah. hlokahalang lerato Okay. hore lerato le tle le kgone ho tsamaya le tle le kgone ho tsamaya monate but ka bomadi ba go batho ba bang re na le di priority re na le batho and the priority tsena tebo ke ne ke jwetsa motho le nna self ke re ka bomadi ba di priority tsena is difficult hore re di tsebe okay yo okay okay ke bo difficult ho tseba di priorities no difficult and tlo go jwetsa ke etsang hore be difficult ke eng go jwetsa bane ko bane when o sa sebetse mosebetsi ba priority wena hela ke ka thola mosebetsi Yeah. when o sena tšhelete hell ha ke ka bona ke na le tšhelete with and to an extent batho ba bang tla utlwa bile motho a re nna bile ke focus to build my life batho ba tshwana now I'm focused to building my life and then motho ba focus di studies tsa hae motho ba focus motho business now when o sena tšhelete it's difficult to understand to know your priority. sure That is why o tlo le lekisa tšhelete because ke yona ntho e o senang yone e o batlang le yo nagana gore ke yona okay then how o sa qeta di qualifications tse itseng o tlo le lekisana le tsona when o sena bodulo o tlo nagana gore bodulo ke priority but ka bomadi mabedi ntho tsena ka fela that is why ona le motho a reng nna ke batla bona ke na le ntlo ka want to see myself ke na le my own place and then hana taba le ntho tse ngata but the problem kore when dintho tsena ka ba le tsona ka fela be di fitla di re ka ra le tsolao ke hona mo tlo realize gore mare ke na le tšhelete mara man ha ikwali void yeah it makes sense wa utlwa mare teng okay jwale ntho ntse e lelekisa ka ba dintho tse ntse o so di fumana o di fumana ko anda jwale the real priority hlahang Ke yona. ke hloka eng wow okay ke yona o realize gore mara ha ile hantle e metharang ho nna Wow. ke eng that is why rena le batho ba na le matlo ba na le di qualification ba na le tšhelete ba na le dikoloi tse smart but very lonely because dintho tsena ka fela they don't feel that void and hana sena tsona hana ke tsona tse tlo kgona go feel the void ke bua from experience jwale mo ke bua from experience a ke ka tao divorce lenyalo la ka la pele I told myself from now ha ke na taba le basadi na taba le lenyalo bile ne ke re king ha ke ba ke re batho ba rata gore beyond the successful man there's a strong woman ke re le shano bubkoki bile ke bua ka Xhosa bubkoki ke re beyond the successful man there's God yeah ke be ke focus ke be ke re no ke batla go ba le tšhelete ke batla go ba le dikolo ke batla go ba le imba tebo o tlo realize how qetile ba le tsona ke bua tsena hona le batho bana le tsona there's a woman a kileng a tla go nna ana that woman no ntse ke na le di business di mining that Mruti November I'm owning the mine the business di mining ke owner di truck ke owner inkena ile are ke dula ke tawe every day are mpotso bane ke robane are every day I cry are ke ata wa bekille are ke liso ko re fela there's a void I need a partner and kona realize no hore mare ho yena priority ke lerato so dintho tsena ka o fela that void ha igone dintho tsena igone kwa di void so that is why ke re di priority tsa rona di afapanene ka bo matimabe batho ba sokola uri I understand the priorities tsa bona
You get my point? So that is why le taba ya tšhelete it dependa di priorities tsa rona or tsa batho re ye mong o believe ho eng e mo tla o jotsa re mphe lerato tšhelete o tampha yona o batla that is why ona le batho ba o reng ha o mo fa lerato any amount o mo fang yona o tlo ithabela so langa o mo fa lerato because o yena o methara lerato but tlo ho motho priority le tšhelete bile bona ba kotsi ya bohloko bana le ba kotsi hambe ba ile go priority ke tšhelete ba kotsi ba etsa ba kotsi ba ka o hlahlamisa bohloko a gre ba sheba hore yana le mokotlo bitiri ke mang because bona ke tšhelete ai yo tlono ba kotsi te bo ba kotsi ba ba mokotla bana ba priority le tšhelete ba ba priority le tšhelete ba o hlahlamisa no ba o hlahlamisa no bona sona le nto sona le deputy tebo because I thought about Bashaba, yeah, because I agree most of problem ya tšhelete ha ona mohlangi khotsofatsa motho a irata yo Dr. Novi ha ona mohlangi tšhelete khotsofatsa motho a irata tebo bothata ba tšhelete ha ona mohlangi e khotsofatsa motho a irata le Bible bukeng ya Mekelisi e tshwatso e re ya ratang leruo ka mehla ba le halala e tshwatso buka Mekelisi e re ya ratang leruo ka mehla wa le halala ya ratang tšhelete ka mehla e molekane yo so that is the problem when o ka phela le motho a ratang tšhelete ka ba ka ra lenyalo ka ba le partner that is why o shebe basadi ba dulang le banna ba ratang tšhelete monna ya ratang tšhelete la ka o nyala o tla ratana le good life mare senyela o tla nyalwa ke good life o tla o nyadisa good life but not here because o tla bantsa disiko full time o tla bantsa matha etsa ditšhelete and o tlo lwantsha aba o omanyetse taba hore agree ke etsa tšhelete go phidisa monate o batla eng and aba sna nako total so most ba banna ba ratang tšhelete they don't have time that they don't have time in total for malapa bona for the family tsa bona ba bang not all of them because most of the time tšhelete batho ba nang le yona ba rata especially ba rata seng ba nang le yona ba rata ka mehla tšhelete ha e ba lekane so ba batla more money the more ba le tšhelete ba batla more now it is the same thing when you date le mosadi ya ratang tšhelete ka bo nyetse mosadi ya tšhelete yena yo mo fang yona ha ona mohlatlo khotsofalang ke yona o ntse tlo batla tšhelete and if o so sa afford mo fa yena yo a batlang ha ba le motho mo offerang yona who is wela le tsona motho ya mo offerang tšhelete because ha ba khotsofale that is the problem so depend fela mo futeng wa batho ba re kopanang le bona wow o ketelo araba ntwene sa botswa e ke nentse ke ipotsa yona go tla jwang mare gore batho ba bang ha re shebile di couple tse ding re bona relationship e ka re sharp mosadi wa to khanna go lentle phela bophelo bo monate but still lonely o keta we araba gore kana go tse ding banna ba nahana gore ha ba file basadi ntho engwe le engwe e ba e batlang ba ba file bona ka ba file le ratho hape ntho shapang basadi kana go tsene ke confused bona self ba confused we are na priority ke and kana go tsene ba ba qeteletse ba se ba di batla kaofela a batla monna nang le tšhelete a batla monna mo phedisang monate a batla nako a batla attention a batla di batla kaofela because ha tsebo ho yena priority ke e now abadi batla kaofela that is why qetelong ya qetelo ka thola ba le miserable ba sadi ba because kana go tseding o frustrated because of una na hanore kelelo ya hae ene mo for tshwantsa be le nako le monna and most ya banna ba ratang tšhelete they don't have time tebo ke kopa o iphethe banna ratang tšhelete they don't have time for other people they only have time for money but ba ratang tšhelete they only have time for money that nothing else. So the problem ya basadi hangata ntho e shapang basadi ke yona ntho eno basadi le bona ba tsebe ntho ba e batlang ya tswa go tla batla dintho tsena kaofela but ka bo madimabe it's rare mo tlo kopana le monna ya nang le tšhelete ya nang le nako ya bileng ya nang le lerato ba le qim because a crazy jole le rato la ho tshwantsa le invest tšhelete o le fa tšhelete o le fana o fa nako o fa tšhelete nako ya tlamile ba ifa
a tlamehile a ife mosadi. So that is why dintho tsena basadi tshwanetse le bona ba ke ba tsebe hore ba wela kae, motho a tsebe hore o batla eng, so that ha ka tseba hore priority king e tla mo thusa o choose motho ya right. You will see okay motho a ka ona le umpha good life but hana nako and nna ke batla nako, so you will be able to choose okay ke amona mpha good life but let me forget ka good life because nna ke batla attention, ke batla lerato. Ya bona, so that is why when you kopana, I repeat again, ro kopana le motho a ratang lerato, any amount of money o mo fang yona o happy because ntho e metharang yo mo fang yona ke yena eo e leng lerato. Motho mongwe wa kena mona o re so true, my ex-husband exactly are o ne amfa tsohle mare ke le lonely. Are exactly le bua ka monna ka ona le jwalo. Ona amfa tsohle but ke le lonely. Nkile ka ya ka tsamaya le moruti e mong ya seng a hlokaetse. Beria Rustenburg. A re fitla Rustenburg re ne re le crusading. Be ke kopelwa ha moruti e mong. That moruti was very successful na oda di monto. Ona na le di business di mining le. Tebu me qala bona ntho jwala isa le ke phela. Hey mami aye. This guy negroba la high. Said I was pregnant. And then anale bana by two. Basentse ba le teng e mong a le processing ya old. Okay. Mosadi a le pregnant, highly pregnant. Ke gola about 7 months old to close to 8 months. O tla o setse ba only a month. Ntato monga le ntlo ne ke mona tenteng ha re le tenteng. Ha tente e tswa re tsamaya ka bo 11 bosiu because the PV na ntsa kere ke ka bo 11 bo 12. Ha re tsamaya ke tsamaya le mosadi ke lo robala ha hae. Ntate moruti tla ba setse tenteng ma. Ke tla be ke fitla ke dula le mme re qoqo wana betse re je two abetse ke tsamaye ke lo robala mme a tsamaya lo robala ke tla utlwa ntate o na fitla ka bo 3 hoseng fru ga ke tswa ha ayo ha ayo mosadi ali heavily pregnant o fitla ke botsa mme ke re mme ntate mo dulane ka neng a re ha ke so bile monna nna ara ke so bile monna jo eno phela mnate big house, big double story house, cars DMM because I remember that pastor will have rekela moruti ne rtsama lena ka tenta mo rekela Mercedes Benz ka 2015 ka ba 16 the latest one 2012 if I'm not mistaken no ka 2012 I'm rekela moruti rtsama lena ka tenta mo rekela the latest Mercedes Benz. So I want to come to this thing when table ke batla o tla tabeng yena ya hore the chelete ho batho ba bang e matter of feta dintho tsohle and how nyetswe ke monna yo chelete matter on dintho tsohle o feta dintho tsohle. You must know that ona mohlang o tlo thola monna you are ha o tlo ba le monna sure doctor o tlo fa good life o tlo yetsa everything but ha ona mohlang o tlo ba le monna because ntho e matter o monna na ke chelete e seng wena e seng lenyalo. The same way le basading here if who matter mosadi wa hao kapa girlfriend who matter chelete forget ona mohlang tlo mo khotsofatsa mosadi a ratang chelete kapa girlfriend ratang chelete ona mo khotsofatsa the sad truth what's going to you ke nnete mhloko se ba batho ba ratang chelete ba tshintsa mesebetsi jwa motho a ratang chelete ka batla mosebetsi a ntsa thewela ana re le nne le mpatlise se le mona motho gola dipeanuts o tshintsa mesebetsi hantle ntla ba tle le mosebetsi ba tla chelete o batla a better offer batla better offer so le how ka ratana le mosadi a ratang chelete ai nna ke ba tshaba ibile rona re le batho di kabelo ai mme he na go tsedi rona lo tla ka bo 10 rand o tswa ke le senta o tshetse plastic ya shop right ni turanta si pa o a rotse di pampiri plastic o tshetse shop ya ene re na le yona twins ya boxer di turanta di tshetse le checker se we put on al musedi ya ratang tshele to ka ba ngwana ma o le moruti o re la le sone ba di kareto ya tsaba jo hey basadi ba ratang yo Dr. Novi so hare ya ho ya ne he ho ya bobedi ya ntatenwa ya ntatena ya tseng a rata o nyetse o na le 5 years a nyetse but o ntsa rata motho ana utlwana le yena
e a etsahala e a etsahala e etswa ke eng ke bona di access kotsi tse sile maka dipelong tsa batho a me dona di access kotsi sure uthi mo afitileng jwa ga umi tse bona di access kotsi ene ka ohle ka di area tsohle ai mamedi man ka ohle ntate ke di general dealer access kotsi access Doko o reng ka dole batla thusa na access kotsi mamedi a karata o ke di general deal general dealer ba kotsi ka hohle e normal do tla tshebeletso nyaka ka moreng o tla o fohla yo o fohla o tla o fohla o re gore la o sona le ena wa hao yo re yena ka dikgomo o re ntse o kwetse mahlo exile le ntse feta mo adoko a feta ntante ya o bolle yena yo hao ana no lo lela yena ntse re yo baby o bua ka English nice kante o bua le accent ba di kena e feta mo English yena ya accent antle walla ona no bua le Dr. Dibia ase motho a re file lebitso la baby a re thusitse we can imagine lo jane re bitsana ka mabitso yes nka bo bitsa Nthabise ka lesiko na le dimakatso Nthabi o bitsa accent o bitsa Nthabi o ba accent tsa fita kate dia feta di feta o le busy o kwetse mahlo o ntse o bua English yena ba ntsana no bua le yena English baby so nice man it's good kanti English a itlo yena listen na sitsa high you are not crying for him Dr. Novi this crying is for the ex good ai ka lo we na go say yo na do ga gru mar pitsi fatsi I want to like exclusive general deal. And etc. Yo. Rutotla tarolo. Yeah. And etc. Joano. Adila khehi. Okay. Okwazi mlahla uthi bumlahla. Le yena malenteng selfa ale ya lahlana kore ana mohlanye kwala nang kwala ya chapter ya teng how doctor how is that is why ona le batho ba ikareng ha ba ka ba form nyetlo khutla le ex ba ka khutla ba matha yo doc tebo yeah ha iba no ka fuwa monyetla that is why ona le batho o bona problem ya di ex hona le di ex tse o re arohanang mare tse o sa lahlanang oh kapa tse o re sa hloleng ratana it is not like re sa ratana but rempa fela re sa gone o phela together ona le batho ba phela le di ex you can't live le ex yena le gone o phela together mar le rato ntate le a tsoso you love this person you love this person le arohane fela it doesn't matter so move so nyetsi somewhere le arohane fela mara le rato ntse le ha le alahlana Dr. Novi emotionally you are so connected to that person mentally you are so connected to that person and that is why batho ba jalo tholore hangata ba dula ba gutlalana hangata because it's difficult for them to run all together. Sure. Then that is the biggest problem that we have. Now, but the inner some solution in okay. We on the solution in the try we apply. You get my point. Number one, we the improvement. That's something when I need the current partner. Improvement. And I rebuke the improvement. The improvement. That's all the improvement. That's the memories. Creating the new memories. Oh. Even sexually, so creating new memories. Okay. Because entire thing will remain hooked.
the accents are rona ke di memories. I'm still thinking ke santse ke nagana ka yena mothano o ntse le ka rakelelo ya ka matsomang ke na di memories le yena and the memories ke di eng ke di ntho tse rena re di etsa together le se yaka. Now problem ya batho ba nyalaneng ba ka ramanyalo a hona jwale the current marriage ne nna ke bona ka re ba tlile ntho retirement Can't say but when you're learning early retirement of life of enjoyment. Yo, what in your movie? All about retire mesebetsi ba tlo phumula hae. Marmanyalo all about retiring from lifing to come home and take the packet of and retire of stay home and retire. Yes. Bari packet. Yes. Yo modimo wa ka ya phela. Ai tebugo man. Yes. Yo. Manyalo go kgathetswe go re sa re dimetse go bima batho ba imetse manyalong because ba nkile retirement of life a grona le di retires tsa mesebetsong ke retirement ya mosebetsi ba ba nkile life ba tlo retire manyalo mona ba dutse manyalo mona ba dutse bopo bankane ba ke di Red Bull of Red Cross attitude wa qabana ha o qekane retirement mo ke la bona motho ya sebeditseng 60 years ha sa ale hae o manyanga o kgatetswa ha ba tlo tswa o se ga ba tlo etswa le rata because o phomotse because a o tla o tsa khale ke tsuwa ba tlo next what in so but one kile retirement ya life ba manguti so the problem aba gone khale ke tsuwa ai dog so the problem but aba gone tlisa that thing e ka ramanyalo abo or recreate the new memories so that this time ke be le dintho tse ntšha tse ke di tsebang ka mang ka wena le wena o be le dintho tse ntšha tse di tsebang ka nna ne re gone o enjoyana re gone o monate ya boraro ntwe batho ba yetsang kana go tse ding we are scared to know the exit rona ne dile o tseba di exit partner tsa rona re bane ba le jwang. It's a scary thing. But somewhere in Alimulim. Because today we got Ramapila about but we don't know impact then it is to get the exit bona give. Oh. Because if like a channel look at the ex, a mutaba ask about the exhibit the ghost choir. Oh, get him king dog. I get him. Holy Ghost, Tutsela the booking some Holy Ghost. Get the ghost. Oh, get it motorized the X. Cannot compare the X. Happy about what our compare. That now the problem go Kigarabo Pilo Maraki impact. Le role. Eba petso nke excel o re nna ke tle ke gone nka monyetla mono ke etse ntwe betere sure ango ke sure la ke ka etsa exactly but when o njotsa wa tswane ke na le motho ne rata o ya ka ne rata ka o mpha picture ya dintho tso di ratang le tse etsang gore be o ntso rata excel da ha ke le motho bohlale ke gona ho capitalize hona mono roke mutho ka rata 1 2 3 but nna ke tlo etsa 1 2 3 e betere nyana o feta yeo but mo mamedi ka bo madimabe ha re yetse next ibile batho ba ka ba etsa batho ba ba kwata batho ba etsa so that is the problem ya hore re ka rama phela batho and then ya bo form mamedi ke a hore wena o be ka ra bophelo ba motho
ha o qetile bo ntse o safarisa motho ena o mo frustrate then haiba ke le ka rabophelo ba o tebo but ke tloeletse ex be ke tla wena ke tlo phela le wena wa tswa go etsa if you don't change if you don't make me happy automatically ke tlo hopola ntho ex because ke na le wena ke tle wena thinking hore ke ba le ex ka because I'm frustrated but ke tle wena but actually ba ke fihle wena ko ena there is nothing e better but see ene ke o rata but the problem ko there is nothing e better ke thola ngwana ibile mhlomo ibile you are worse than my ex automatically ke tlo etsa ke tlo hopola ex so there are lot of reasons ya o qetela ya bo 5 dingata holo ya o qetela bo 5 aske ke kopa o sitisa fela ke fumana molaetsa mona mami le hore ha re bone Facebookung ke ipotsa hore na o etsa lang ke ne ke le ka hore ke shebe ntho tsa rona mona hore na Facebook ya rona Motheo FM ena ya ka o etsa la mo wena batho ba na ke bona batho ba teng mona le teng batho ba Facebook mona a ke le hlasa a ke ba re jwetsa fela hore na le teng Facebook mona na Facebookung ba gona ho bona doc ho bona ke tsebe na mamedi mona ona bua ka Facebook ya hao fela o itse Facebookung ha go no re bona mara ke a bona hona le batho bo le o ja ba se bangata mara ke bona hona le batho ba dutse mo ke kopa le comment fela hle ba tswalane le ke le njwetse fela ke ba bui ha eba o shebile doc Facebook ke kopa o ke re jwetse hore na o gona ho bona ha ba sokola ba kene TikTok ke Dr. November ka Pastor November if wa sokola Facebook ke ena wa kena a re Facebook nya ha o doc a re ya ntate no via please ai a ke tsebe he ka nnete wa bona mos ke nna ena ke live wa bona eno live doc ke bona ya ke tsebe ako maybe ha ya kena mohlomong ha kena ho yona ako mo fe yona kena o Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry inta ye mo ke no kena ga a tipsa rona re a le bona re le shebile Facebook okay thank you ngwane so mo mohlomong kene o e senyona okay ke a lebo o ka sola pele doc mo nga reteng ka nete ba teng so ya o qetela ke ntho hore we don't bring a difference tebo ke kwala ka hore dingata holo re fe mamedi chance when o kala makoloi o tsama ka khupa no ne ha e bana le diphoso o tlo batla o change o tlo change ka e west ka diphoso ka tlo batla o change ka e better ke tlo batla better okay ha o qeta o nka yena ha o qeta o change bo batla yengwe then bo thola bile yena ibile ona e ntsha yona le yona ke sekoro se feta e o sumodisa feta ha o tlo opla khupa ya ke tlo hopola o tlo opla khupa ke tlo opla ka diphoso nyana tsa teng o tlo opla ka diphoso khupa ya ne ha o tlo re la ine nsukudisa but ine le better complete ena ye ke nang yona because ina so but about with the relationship they are all similar like cars because when you change a koloi we change it because koloi you sukudisa and o tlo batla a better car o tlo batla koloi better but the problem go yena yo no na na re better o bo thola ibile le e wese o sukudisa that is o tlo dula o tlo hopola ya ne ya re lekile tebo ka nnete ke na re lekile mmamedi re mo lekile so o tsamaya kang ntate eno ha tloa mona o tsamaya ka hore ha ba improve ha ba improve ha ba create di memories tse bona tse ntsha ha ba etse dintho tse ntsha ha ba le ka moreng ba etse dintho tse ntsha ba etse dintho tse ntsha ke hlola ke re ibile ha re bua ka le rata le na pattern that is why the patterns tsa le rata di a differ that is why rena le love language yes and the love language di a fapana yes ha ka mastera nto o sia dula ntate ha ka tsiba love language tsa ntate a master love language a improve se dintho tsena tsa ntate na le rata ka moreng le tshebeletso ka di ka moreng ha ina pattern o ska na hana ntse hona batho ba re di exit tsa rona ke nete ha ba kgone replace ya no ha se nete le kgone mo replace motho wa ex ya hao ka dintho tse ntšha tse le di etsang ka di new memories ka di new memories because ntho tlhokalang fa ntho e sapang batho ke yona ntho e gitseng fela batho ba botso that is the only thing batho ba botso o tlisa di fun batho ba botso o tlisa happiness batho ba botso o tlisa di new style new things ka ramanyalo a bona that is why gitseng ba qeteletse ba etsa jwa ba treat manyalo a bona as a retirement so yeah a butana ka ba right ka mo lebala mosadi wa if osi aka phamisa dieta o se tsotsa phamisa dieta and o tsantsi a butana a lo dula le o se fatsa mo jwetse baby ka nnete o tsa motho ka ke nana ke rata 1 to 2 ena ke bona mfaila le hlakoreng le hoja e ke tsa re hey batho ba bang ba gone o jwetse ya ne ke o botsa ntho eno ke re communication ntho e buanye bohlokwa haholo but na ana batho ba bang ba gona hore ba mamele ba jwetswe ntho tse jwalo wa tsatsa tsenela bile ne ke na ne re tlo bua ka teng ne ke na ne re tlo bua ka hore but ke kopa ke kenyelle ke engwe ya dintho tse ne ke tlo bua ka yona
hore re na le bothata bo hlotseng. I thought, boy, I'm sorry to say this, Mamedi wa karatang. How hona ntwe kotsi jola ka o phela le motho ya seng good, ya seng bohlale. Ya seng bohlale. Tebo. How hona ntwe dangerous jola ka o phela le motho kapa ho nyalana le motho ya seng bohlale. Wa tswa re bua ka bohlale re bua ka tsela ya communication. Hona le batho ba rata hore sound communication ke yona important. Do you know that hona le batho ba communicate mara ba sa tsimo master communication? Sure. That is hona le batho ba sa tsimo because communication a se taba ya ke communication a ke tsebile hore maybe nna ke ruta but communication te bo ko nna le wena re ya communicate but that doesn't mean how to communicate ka bohlale. Yeah, hona re ka communicate mara ka bothotho bo sure we re na le batho ba ileng dithotho ka gore kelello nje gore wa utlwa ha ke bua le motho ona your reasoning capacity ya sethotho ancestor sethotho tsa motho ya ileng sethotho Mamedi ka ke tsebe le ntshwarela ka ba ke language e tlontsa ditsebe but ke Sotho ke tsebe le nna ke tsebe ya o bona that is why bile ke kgethileng ke tlwele yena ya English because ka ba bohloko but sethotho when u communicate le sethotho o le ka solve the problem le sethotho o le ka ho tla ka di le na le issues le sethotho ndata most mo hona le bothotho teng le dintho tse le ka gona go di solve e ba di problem le dintho tse le ka gona go tla ka di solutions for tsona e ba di problem because sethotho se twista dintho sethotho se misunderstand dintho sethotho se shifta ntho ngwe le o qetela go ya ho yana fitla re baby wa tsama marona ntho tse ke sa di rating akapa baby wa tsama hona ntho tse ke di ratang hle tse kgalang re di etse and then khala re improve the relationship ya rona so go tla motho a bua a go ntse ntho tsona tso bua ka tsona o di bone ka bona nna le batho ba re ba yetsa tsona why you say ho bona why you say about tomorrow if you feel out because it means I'm not enough I'm not good enough so why tebo and also so be this thought of him Dr. Novi na he ke yona ntse le sekolo because ne ke bona hore sekolo ntenga ke good ka sekolo sekolo Mamedi because ne ke tsebore ke le number 1 priority ya dithoto na sekolo ne ke feta dithoto ne ke le dom SL of dom cop of in Mamedi ho feta batho ka ofela and that is why ke le ka bona hore sekolo nna le wena una mo re kopana nteng gore ke tlwele because happy le mistress ne ka rwang sukela because na rata o botsana and a tseba hore dipotso tsa di batlang tsa mpotsa tsona ke na di karabo teng mistress o ka kena ntse sekolo ka ba mpotsa mara bona hore se ha botsa potso ke ko ba hloho ke amela it's a sign ya hore ntotlo o ska go potso le ska ifitsetsa go nna mistress ga wana le ke ko bile hlo because ke a bona ha o ka mpotsa ke tlo ba karabo ke tlo ba le karabo mistress ona ana re ke nyolle hlo a ba se kana hore ke ara o ntse ko bile hlo ke ntse ko bile hlo ka re mistress ha o mpatle sekolong sela sa o ka ke itshwara exam so nane ke le sethotho sa sekolo sa thuto so manyalo gona le batho ba sa tsebe go bua reasoning capacity you can out khona uqoqa le khona solve a problem o twist ntho ngwe le ngwe twist ntho ngwe that is why sometimes re qeteletseng re dula ka dintho tse ne re ka ra gona di lokisa ne re ka ra gona o improve isa dintho tse ding ka ra manyalo ne re ka ra gona improve isa dintho but we can't Kara manyano tata hona la batho ba sa ha le gone and o told sometimes you wena una le di karabo una le di plan la di impact ha ona hano di isa mothunyo o tlo shift ntho ngwe le ngwe ibuang a shift a twist ntho ngwe le ngwe e be qeteletse le sa thola solution so that is why kana go tsedi la high bad improvement tsena re bua ka tsona di improvement di ba ka batho ba na le understanding because re tlo bua and ha re bua sometimes re tlo bua dintho tse sensitive ke tsa sensitive but ba di understand ha re bua ka batho ba seng bohlale ka batho ba se bohlale when o tlisa ntho baby ke ne ke nana 1 2 3 kapa baby monna ka ne ke nana 1 2 3 o shifta everything nthwena ye ntle e ka qeteletse se change everything that is the problem and that is why batho ba sa goneng ho tla ka di improvement manyalo ha ke tsebile re sensitive manyalo ha ke tsebile re bohloko re utlwile bohloko but that is why re sa goneng because the improvement tse di batla communication
nahana ka karabo doc into nye we buileng batho ba ngata ba retail because ntho e buang ke nnete doc because motho mo o bua jalo re doc ke a communicator but mantswe ka a wela fase kapa ke bonwa eka hona le ntho e ke etsang ka ntle ha ke communicator le motho wa kapa e mong tla ke bua ke le monna ka ha ona mohlanga bua le ha tse ke tla ka di idea kapa ke bua eng kapa ke tla ka di suggestion hona le batho ba iphelang ntho ke sono karamanyana ke sono and that is why resonance solution ya dintho tsohle and not because adio because the solutions tse tips di communication tse di ditabanya action o tlo change 1 2 3 ka wena nna le wena re be mnati kapa ke tlo change action e ka enkang e ka change situation tsena se ka ra lenyalo la ka loya but ka bomadimabi for you runjwe tse ka action ena once u tata ntse tsore baby ka ro ka etsa so ke kwatile ke feel re no wantela o tlo compare le batho ba etsa eng so that is the problem etsa re batla tsena we are miserable. Hi mangia kena are itebza doku we tswere today ke le boila holo mangi ka molaetsa o no ha e re ke utlwe e mong kenwa Mamedi dumela ke kopa ho botsa batswadi bane jela ha o sena tšhelete a tlelwa ke plan ya go tsamaya motho wa mme e lo ke sometimes motho o tsamaya spale mara ba ikutla go a tsamaya are doc why sometimes batho ba bomme ke ntate ke a utlwa lentswe la hae le ha le ka o batla mosebetsi a go loza mosebetsi but still motho wa mme wa tsamaya la go ntse le jwang it depend re ba phetse jwang ke kere dintho tse ding o dependa fela or how le ntate wena o no sebetsa o le ntate o no mo philisa jwa mme wa hao jwala ha o se le mahlalela o tlo philisa jwa because kana go tse ding batho ba ba re fa dintho tse re ba fileng tsona o na le batho ba tla thola hore ha ba sebetsa bona ba treat ba lekana ba bona hantle na ke ya pele then bo thola hore mohlang o se sa sebetse a ba fila hore ntho ene le kopantse e fedile because ka kati bidona sa mo treat hantle ha o ntona le tšhelete jwa le bilo wes ha o so sna yona treatment ene le jwa ke ya pele ya bobedi e gotlela back to tabeng ya hore no dula le mofuta wa motho ye priority ha ile ntho e builenyana o dula le motho because ha eba o no dula le motho a ratang tšhelete ka mantso mantato ka mthana e batla wena ke tšhelete na ha o sana yona that is what o tloelang ka mantso mang priority ya motho wa hao tlo thola hore ne le tšhelete and today wena o sana tšhelete so hona le bakale ka motho disang ho wena that is what o tloelang ke le buile ho lona le motho mona doc ke nana marela le ona se le fedile ona kopa ke mongolle tsela yeo page ya o ihlang ka teng Facebook ba ne ka re o sokola na le o ifumana fela ke tla etsa jalo pele ke tswa mona re mohlomong o gone ho bona khatiso ena ya ka jene motho e mongwe wa kena mona go dumelang ka studio moruti a re ke nnete a re because a re o rata communication mari ha o sheba communication ai in naked I like that. O communication. Why you tsotsi. O ke bona botho bo bua ka bo. Dumela. Oh moruti. Oh bana a itsela fela mme o mongwe wa kena hore dumela bontate jo ntate Novi a re ntate Novi waka e kare ke hona anang le 16 years waka monna a re chehe a re ka rona le 16 a re ka re monna ka tswana le 16 years ko re ke nana o buella tabeng ena ya communication ha ka re hlalosetsa nyane fela mme re hlalosetsa ha ka re ha o gona mme ka o kopa etse voice note kapa mohlomona le yena he ha go ne o raka o ngole yona ka rona le 16 years e mong wa ko wa kena mona o re always shifting the blame to you but what's in good ka communication always shifting the blame. They will shift the blame that yo de wa tla itshintsha bohloko ba itshintsha molaetso mongwe wa kena wa re Dr Nevi o hlotse pelo ya ka ke zi wa lesele ke le boila holo zi wa lesele Mamedi dumela dokishi liste buda nna tswa o bua nedi dokishi tinto ke kopanya msadi ka a sa sebetse ke sa sebetse ga sebetse re lwa pedi re dile about 4 years re sa sebetse re sotleya ela o thola msedi o rege dokishi la ke leshano ga sebetse ga kenya dire ga betsa di wa 20 le ka jeno jeno ka bang ke ka ba ma tsrepela monate di no tsena dokishi ha ke batla o baisa
kapa ko ba di sekinyetse se le o tata ke le moholo le ana le moholo ban ke le gato la teng ke lenyalo la ka la pele le ena ke lenyalo la pele ke le boila holo ya la koto o mo molaetsa wa kena doc o re fela jwalo Novi o bua ka my boyfriend sentle he can't communicate and that frustrates me o mo molaetsa wa kena mona o re ke tla gutlela ho wona molaetsa ke tla gutlela wona o ka ha re tshwanela o bua wa tswa wa tsamaya ona le batho ba jalo o ha re tlamele re qoqwa wa tsamaya ba mabedi dumele mo rutwa ka ntse go mamense ha ba no teng mothelo mo gona shifter play ke motho nkileng ka utlwana le yena botshabelo kwana empa ntse re mametse le William mo rutwa ka ona jwale ntse re mametse le William ge nka dikeletso gona jwale thank you moruti jwale ke kopa go botsa mo tate November jwale ha o ka dula le yena e be lo ga o dula le yena o ntse o sebetsa e be lo go a lemala then e be lo ga o sa tlola o gona go sebetsa why angala ka fe be le problem ya go so le setlhwana of king ke kopa ke araba ka speed go tswa fela gore ka nako tse dimpelo le setlhwana o no phela jwang le yena no mo treata jwang mamedi wa ka ratang kopa le nkutlo o tswa fela gore ka nako tse dimpelo o ba setlhwana o no mo treata jwang o tlo thola gore ka nako e on tatwa ka ke re o no ietsa bat ke tsa mohlala ke re sheba dikarabo ka mahohle o tlo thola gore ka nako tse ding pele ba setlhwana o no sa motsotelle o no sa mogathallo no phela o no mo philisa ka thata but now ibile jwalo setlhwana jwale ibile jwalo o responsibility hae jwalo o responsibility hae ke man ma o tlo fila ngora ha o ntse le right o ntse o nqhoshetsa sena nako yaka na o so lemetse jwale ke nna tshwantse ga tlo tlhokomela le nna ka tsamaya ya yetsala le yona yo you get my point because dinta tsa ding batho ba tshwantse ba tsebe life tsa rona manyalong kapa di relationship everything you yetsa mo mamedi motho nga wa jala yo ene ka tsatsile le go tla kotula o tlo kotula ke a pele ya bobedi not unless una rata se o leng sona but se una rata se o leng sona e seng sena se o leng sona hona jwale okay una o rata ha o ntse le motho kana go eo sure so ke batho ba nang le ke batho ba ratang jalo batho ba ratang jalo ba ratang what you are what you have but mohla dintho tseno tse o leng tsona kapa tse o nang le tsona di ka tshintshang o fedile e gotlela ntho ke lo e bua doc e mamedi a ke nahane go mamedi o tla lebala tabeng ha ibe o ile betso ska ile bana doc nkile wa bua mantsona wa re kana go tsene re jola le batho ba bo emong ba bona kana go eng but ha re feto wa re tshintsa le yena wa change wa twel because o choose ka nako eo ne ntse le boemong bono bo le leng o bona batho bona jwala bo tshintsa aba beteri ka phoba then also when because re jwala le batho re choosana ka nako eo re le boemong bo itseng ha meletsa jole kone kene le mengata mme ya ne ana kene kana kwane ana bua ka motho wa ya 16 years a re boitshwaro ba hae a re mojolo a re dichomi le pride. Okay, o tla thola gore ntate no kona qata go sebetsa ka bona qata go ba le tšhelete yo okay bontate ba qala o phela mohlang a qala go ba le tšhelete hona jwale ba hlokatse bontate ba ngata ba shwele funeral parlor of funeral home of die of swing first bo bontate ba sukudisa o etsa ke tšhelete na jwa ntate te bohle rena bontate re sukudisa mpa bona a tla tlhakorileo re sukudisa gore bontate re sukudisa re qala o phela re qala o etsa gore o tswala tsatsile and it doesn't matter so le 50 years mar mohla o qala o ba le tšhelete o le 50 years o qala mane o qala o phela no jwale basadi bana ba o hana ka o fela jwale ba batla batho bana ba o nyatsa jwale ba batla ka o fela di type tsane tsene di o hana because of level no lo yona jwale le lexela le tsona ke kopa o ipheta di type because ona le bona basadi bana ba re sotla ba re hana re level e jwale ka ha o so le level e itse kona ba o batla jwale kana go tse tholeng tateno kona le lexela le batho bana nga ba batla ba e le toro tsa hai ba be dutse re le beletsa o imengata haholo ka baswabi ka nnete nako rona e fedile fella mona
ha re le keng hape be keng etlang ke nna be ke tlang doc re tla qala ka melaetsa ya bona dipotso tsa bona pele re bua ka tabe re tlo buang ka ene tsa sela so re bane kenye le mengata holo ka nnete Mamedi re tshwarele Dr Novi a re tsamaye ya Mamedi le tlang thola he le kopela ka la Pastor November na ke tsebe le ntse le jwalo Mamedi ha le ke la kena ho Pastor November in Victorious le lecha lona le lecha le skela sheba into picture ya ka ichinchi because ke le ka he kwa motho ba ichincha ba delete so in China ke qadile fatshe wena Mamedi wa Motho FM ne pelo ka bohloko because the viewership ya ka ne ke entse ka dikhete jwale ne ke di chisitse jwale le di bratsa ka tsa teng ene ke di chisitse Mamedi ke ka chisa unothi re setse ka 3 days le fatshe be le fela ka right chisa ka speed so Pastor Nick Mawila it's 3 days ka 3 hours sa upur ka di besa ka speed ka right ke di ka so via shipi lapha ke lo fetsa jo Mamedi kopela ka le ke a bona le ona jolo batho ba le TikTok ka e busy e ntse le teng Mamedi re kena ka sonta se se le se singa 10 o'clock o kala matisa face 3 ka face 7 o bore ya fela o ya kerekeng ya Pastor November o re kena ka 10 o'clock o kala matisa face 3 ka face 7 o bore ya kerekeng ya Pastor November tenteng yetso ba tla o bontsha Mamedi ka koloi o driver ka re ya Grootflay o feta le momolo o fete mo Greek o shebe ka lefteng ya o tla boso bona kereke ya rona Mamedi ka 12 o'clock ka la bohlano ke Mandela Day ka 12 o'clock re fa batho diphofu re fa batho diphahlo re fa batho di grocery re fa batho dintho tsohle tse ba di hlokang Mamedi ka 12 o'clock re tla ba rena le batho ba bangata holo di social worker re na le eng re na le batho kaofela ba tla ba le teng fa ka grocery re fana ka diphahlo tla re etsetsa kereke so batho ba dumeletse hore ba ka tla ka 12 o'clock motho e mong le mong because ka nnete mahetla ka ke wa lokise ba ke sa motho ya tla ba le teng Dr Novi ka nnete kwa lokisa botwaka wa batho ba tlo thola dijo and hape o tlo joa a se le hore ke tlo fana ka di grocery fela the same way ntse ke khona ke ntse ke fa batho dijo ke tla be ke payile ke tla be ke ntse everything batho ba tloja ka 12 o'clock and then ba bomba fuwe diphahlo grocery in ka ofela batho ba tsamaye ba jere ba ka tletse maria le dikobo di bikers tsa rona tla be di le teng Raf Diamond le yona donate ka dikobo tsa bona ba tla ba le teng ka 12 o'clock kerekeng ya rona Mamedi la bohlano lona lena ka Mandela Day ha re kopane ka la bohlano God bless you re le bua Dr Novi Mamedi re kopana pe etsa sing la usane mhleka zu teng o itse ke o jetse hore o atamele ona le wena fitlela hore thank you guys be begging me to stay. Thank you guys And how do I tell her? thank you guys ke gotletse Facebook guys ke gotletse le check Facebook ka Pastor November le check Pastor November in Victoria since ke le for 2 weeks